Padaanan tayo mga kasin, the problem of the day ni Bolats, Idilawag City, ngayon na pinauluan iti panakip butas. Oy, anya ka diti panakip butas. Padaanan tayo, antes ka dito mga kasin, kabkablawang kayo iti naimbag nga oras sa dinuman na paset ti lubong ti ayan nyo itakan anyaman ti oras kan anyaman nga aldaw. Good morning, good afternoon, and good evening. Kaya ito nga roden ti programa tayo nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa apagayam tayo nga agproblema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya ito'y manen ni kasin yung yung Ruiz nga umay manen mangted biyag ti may sa nga pakasaritaan o na may sa nga surat gasti ko na agapo ni Bolats iti Lawag City. Anya nga parikot na padaanan tayo. Kaya hindi nga rin irugi deti problem of the day kat agur-uray ni Bolats iti Lawag City. Sagudahin nga rin ti surat ni pagayam tayo nga Bolats. Dear Cassie, sagbay man nga na kay buray ti pakasarita kasinyong kahit kuman nga brasa tinabara akablaw ko kada kay amin nga agserserbi dita na MRC Studio. Kastama tayo nakablawak digiti padak nga dumdumngeg ideti nalatak a programam iti Facebook nang runa digiti sponsors. Saan met paikid di nga nabayag nga agbibuya kiti programa yo kasin yung MC pod idi nadalapos ko ti fanpage yo. Kanayo nakagbibuyan nang runa kadagiti letter reading programs. Ket pod no launay nga adu ti mapidot nga adal kadagiti na dumadu mga pakasaritaan ngayon kay ibasbasa. Kadyak yung pag-arop nga may saak tumot kadagiti makapagsurat. Nang runa iti dito yung programa nga problem of the day. Di damo kasla jak maala tirik na kamang iburay iti pakasaritaak nang runa dati agda mga parikot ko kasin di agangay intortured ko ket daytoy naisurat ko kengka naisalaysay ko ket kalpasan nga may basa. Sabi ko makit may kandakto ti balakad. Ilinged naklatan itinagan a Bolats. Agnanaedak iti Lawag City. Adanak iti live-in partner ken may isa nga anak kasinyong live-in partner ko nakta saan kabipe nga nagkalaysa. Iso ni Joan. Makit kita dagiti tattao iti aglawlaw mi nga naragsak ti pamilyami. Ngem ti daan mo sagbay nga nakadanon kami iti agdama nga sitwasyon mi kini Joan nga asawak adu pelayeng digiti panubok nga dimteng. Sagbay kay ni Joan kasinyong adda iti sabali nga inayat ko. Inayat ko iti pudno. Ngem kamaudyanan na insukat nak iti sabali. Ket ita uray nos awanen ti komunikasyon mi iti sigod nga kaayan ayat ko. Jak amo no apay nga kanayon latamet nga adda isuna iti nagbaitan mi nga agasawa. Tikait ko sawen pasaray isu ti tupi ko mi iti asawak no sumro ti Baltic when no sumro deteya amuyulatan adati ugali ti babae nga no sumro ko magat kalkalan na, kalyen na, digiti saan na ko mga rumbeng nga kalyen, uri no nalpasen, naglabasen,
Natikunadan nga ti babae kat adda ugali na nga historical, nga hysterical. Sa bali ti hysterical, sa bali ti historical. Historical kunak gaputa maungkat na, makalkal na, dagiti naglabas tunggal ada deti pagririan mi. Siguro makarelate mo dagiti kaaduan nga agasawa. Ta gagangay kano dayta nga parikot. Nagruna ket mangrugrugi kami paylaeng kini Joan nga asawa kasinyong iso nga nagtaklila iti programa yo. Tabareng may kandak iti balakad ket bareng ad-adda nga tumibker ti relasyon mi kini Joan. No kasano nga napasamak ti amin kasinyong tapno mas maawatan nyo ti problema. Kasto man nga rog nga inak isalaysay. Oh, bro. Uy, bulats. Ha? Ay, bro, si Kagayam. Ni, itayek pa lang agun uni. Aping nakamuling-ling ka manin. Ure itat tayo madamati klase tayo. Sa bali ti torong ti matang mo. Kasla sa bali kan naunig ti panpanunutem. Kwa. La, ibagam ka di kanya kon. Kanya ka di ti problema bro. Niyan yan. Apa niyan yan? Kasla damadmadlaw ko king kwa na. Anya ayat ti madmadlaw mo, kiniyan yan nga kayan ayat mo. Ha? Diyak ka mo. Diyak sigurado. Anya ayat deta. Atap ko ngamin kat ada sa bali nga raramidin na. Ha? Anya ko mga sa bali nga raramidin, yan. Ada di gundaway nga ada kacachat na kat agis isem nga kaslang kilkiligan kada ti kachat na. Amangan mo't no gayem na laeng no nagbidot ka siguro bulats. So bali ti marikrik na bro. Kasla da ilimlimid kanyak niyan yan. Medyo nabayag kami nga gayan ayat. Ngayon madadagit ibanag nga jak pa'y unayam mo, may papankin kwa na. Hindi mo't na amumpay, di ka tinaganakin kwa na ya. Uwen. Kita baka mo't no maling akala lang deta parang bulats. Sapay ko tagpaisuti ko na. Madmadlaw ko. Kas lalo mamlamis niyan kanya. Baka ba't ngamin di mo mapagustuhan Ha? Ala, di mo na ipanunutin detan. Maapektaran ti panagadal mo. Nay, naglalo kat varsity ka mat nga rod. Kat ada maintainer mo nga grades mo. Mga no, mabagsak ka kat may cut scholarship mo. Baka no, maapektaran pa deta varsity, kina varsity player mo. Ala. Inta nga rod dito sumarunong nga klase ta. Saan mo't nga kasto na dati niyan yan? Nuwag chatak, nuwag message sa akin ko na. Alis tong ag-reply. Numot awagak, sumong batadagos. Ngimita. Manmanok laingin nga maawagan. Ay na, maturog ka, bulats, anak ko. Ma, anya pala ti kukuem ditoy. Nga maturugan, dapat klaseng nubigat anak ko. Uwan ma. Apay, ada ka di problema. Awan ma. Ay na, ibagam kit di kanya akong anak ko. Tamang ano matulungan ka. Ada lang ti
Panpanunutik ma. Anya aya dayta panpanunutem bulats. Manmano ngamin nga reply ni yan kanya. Amangan mo't no adalain pa ka kumikuman na baraw. Sapay ko ma, takasta ngagpaiso na, mama. Angim, kailaat nga nagbaliw ti langin-langin na, panakilangan na kanya. Gagangay lati kasta, taagin na dayo kay mat nga rod. Tagasinait nga rod. Akit, no adagundaway mo akat inkanto pa siya, rin no saan. Kasaritam ta, agkita kayo. Alawin ma, kastan to nga rod ti aramidek. Ala, maturog ka, ket masapa ka tunubigat anak ko. Alawin ma, uresi ka, maturog kayo mo ten. Wan, inak ka talaga anak ko. Adu ti pambar ni yan tunggal awisek nga agkita kami kasinyong. Kesyo adu di kiti pakakumikuman na. Takayat ko kuma nga malawlawagan ti amin maipapan iti relasyon mi. Aging nga dimteng iti pandemya. Ket ditan nga nang rugi ti amin kasinyong gaputa saan kami napulos nga makapagkita. Gaputa daysuna iti Sabali a probinsya. Ket saan met na makaruar dagiti taga norte nga mapan kuma iti sur wenno mapan iti Sabali nga probinsya. Ad-adan ti amak ko idi kasinyong nga saanen nga maurnos ti amin kada kami kiniyan. Kinasaritak pa dagiti dadakkel na. Ay, tita, anya ka diti mapaspasamak dita. Ket no kasaritak niyan yan. Dinakmat songbatan, dinamot ibaga no anyad gapunan no aping nga kailaat matlatan nga manmano nga agreply kanya. Ay nad, di ka ko mamasmas daaw. Anak ko, Tita, agim di mi matam mo. Kadagitoy lang nga naamuan mi. anya tinaamuan nyo tita? Kahit mas daaw kami taad damot kadkadwa na nga sa bali nga lalaking. Anya? Kasaan mo tasi ka? Isa nga mas daaw kami. Anya ti kayo asawon tita? Diyak mo. Do kasarita me. Di na kami matsugbatan. Ang ti atap me. Karelasyon na ti lalaki nga kanayon nga kadkadwa na dito. Anya? Saan na mabalin tita? Gaputa, awamat pa di kami mat nagsina kiniyan tita. Diyak mo diyak maawatan ti anak ko. Anak ko kasaritam to Kasanungor nga makasaritak tita. Diyak mat makumay dita sinait. Diyak mat makaruar dito norte. Day takot, tirigat na. Alakot, kasaritak to manan anak ko. Ala pasinsakan tabinigla na kami mat niyan yan. Mawatag tita. Sige nga ron tita agyaman nak. Padasik na awagan manen. Tabaring makapagsarita kami tapno malawlawagan ti amin kada kami. Nangruna kanya. Nga jak amo no anyat papaspasama iti relasyon mi. Nadagsin ngagpaiso dita problema, bro. Uwin nga rod, Vince. Kailaat matlatan nga. Nagbaliw ni yan. Di ka sakit tinakin ko. Adda ka no sa bali nga lalaki nga kadkadwa na. Ang imawan na pulos ti maramid ko tadyak ba't makapa ni Jay Lugarda. Nagsakit bro. Ipatpatig ko unay ni Miyan. Amom dayta. Uwin nga rod bulats. Amok no kasano nga ipatpatig ni yan. Angim, anya pa nga roti maramidam no.
insukat na kati sa balin. Sana mabalin. Awan ti anay nang ngamin dito nga pandemya. Wala mabalin ko magat. Aglibasak. Anya ti kahit mo sawan. Aglibasak nga mapanidya yung lugar da. Ay, sana mabalin da ita. Ang mga no tiliwan da ka di kiti pulis nga agbanbantay di border, bro. Anyang rod ti ramidak. Kasano ka nga makasarita tinasaya at no jackpot baka pa ni ti lugar da. Saan mo nga may agtrabaho dito lawag. Gabuta, nagsaramot amin nga pasdik negosyo. Ala, iuray mo latan, baring no agsarding tumutla ito lockdown. Kasano nga roden no saan? Kasano kami nga roden kiniyan yan? Vince. Tsaka mo. Ala, di ka matulungan ka dayta, bro. Andi nga ayang kalatan. Kadwain ka nga ginom. Naglabas ti sumagmamano abulan kasinyong kaskas di nga awan ti komunikasyon min kiniyan. Ket nagdagsen ti riknak nga awan malla ti ammo kasungbat dagiti saludsod nga agtartaray ti panunot ko. No apay ngayon sukatak iti sa bali. No apay nga kilaat nga limamiis kanyak. No apay nga kilaat nga pinuted nan ti komunikasyon mi. Kasladyak mailiwliwag ti amin kasinyo. Dakas na lagrigat ka aklunen. Nga awan mala ti maaramidak gapu ka dahi ti nga letsi nga lockdown. Aging nga nadamag ko nga adan sa bali alalaki nga kadenden na ni yan. Agbarbartek ka manen barok bulats. Bayan daklat ma. Kahit ko lang nga malipatan ti amin. Ay nasursurwam ka di nga lipaten. Awan mo't ti maaramidam barok. Tauray no agbartek ka. Saan mo't nga agbaliw ti amin? Ang no jak agbartek ma. Tilad na nga mapanpanunot ko. At least no makainumak. Uray iti apagbita panahon kat malipatak ti sakit. Ngayon pa ay kanyak yan. Ay nga. Unay kay mutin ayang. Ay, unay kay nga ubingan. Ala, di mo unay panunutin barok. Nagruna kat na agad adal ka pailaan. Amangan kat no. Amangan mat no. Mabaybay am ti panagadal mo. Saan ko ipalubos ma? Ikarik ka na kayo. Amok ka dakil ti sakripisyo kay ni Papa. Tapno laing mapaadaldag. Ala, nasayaat no kasta barok. Ala, sapay ko ma. Kat mailiwliwag mong tumutla ti aming. Kat sabi ko mataadan to, dumting nga sa bali nga ayat para king ka. Diyan ka mo ma. Diyan ka mo na dantupay. Diyan ka mo na dantupay. Dumting nga sa bali nga ayat ka niya. Saan ka nga agsao ti kasta baraw? Ado ti babae dita. Naglabas pa iti panawen kasinyong agingga nga nagsublin ti face-to-face classes iti pagadalan. Kat nasayat mo't kunak taad da ti pakakumikumak adda di kiti pakabisiak. Ngamin idi agyanak laeng jabalay kat talaga nga ado di kiti gundaway nga malagip kulat ta. Malagip kulat ta niyan.
Oh, Bulats. Ah, Vince. Makaikawa ya, ti agsubli ti pagadalan. Uwan nga ron. Ang nasasayat mo ta. Ad-ada nga, ad-ada nga agbagtitak no, agtalinayad laing jabalay. Anya? Mayat mo ta nagsublite dito pagadalan. Tapno no may liwliwag ko tinapasamak. Aging ka dita, di ka pinaka-move on. Move on din pag may time, bro, Bolats. Nalakalat yag sa Vince. Bagking ka ta naka-move on ka ta. Sa baliak. Talaga nga nasakta na kami. Alala, bareng ada ti panagsubli ti face-to-face classes kat may liwliwag mo matla ti amin, bro. Sapay ko ma, bro. Oh, ni, sa bali mo tilangan ni, sino? Ni Joan nga bats tayo. Joan? Tay kalaingan ti bats tayo Iso ka di dita. Iso. Manulang mo't nga nasurok makatawin lang mo't nga di tayo nakita. Di mo malasinan. Dakkel tinagbaliwan na. Iso nga agpaiso Oh, naglapsat Naggasatan, ti maasawa na dahita. Apay mo't na sa unti kasta, Vince. Kat nalaing ti pagadalan. Adda utek na. Kat napintas pa Beauty and braids nga kunada. Dati kunada nga complete package, bro. Man-mano ti kastan. Kaaduan na itan, napintas, ngam awan utek na. Uno saan, nalaing, ngam awan met ti pintas na. Saan ka di? Ay kit ni Joan. Oh, isot kalaingan ti bats tayo. Kin panagkunak, kasla isot pa ti kapintasan Napinpintas rata ni yan. Dahita ka manin. Yan ka. Kasano nga makamove on ka? Isumadlata iso ti pampanunutin. Uri asino pa iti pasangom nga kapipintasan na babae, bro. Para kanyak ni yan ti kapintasan. Iso nga agpaisot kapintasan para kayong ka. Angem saan met nga sikat kagapwan. Tain sukat takangarod ti sa bali. Nagsakit mo detang yung bagamon, Vince. Kat, masaktan ka. Ngimpod no met timbagak. Tanong si ka kumat kagwapwan, iti imatang na. Di nakakumain suksukat iti sa bali. Uray kuma nung nag-lockdown. Inuray na ka kuma. Di siguro nakauray na. Mayat met kid di, bro. Amom, bro, Bulats. Siguro, nakem ni Apo Diyos nga saan nga dakay tinaikari, nga saan nga kadakay tinagkatuluyan. Anya tikait mo sa wen. Ada siguro sa bali nga babae nga naikari para king ka. Nga saan nga niyan yan? Tagid di agbasan. Tagid di agklasin kit ni. Yan ka nga yan. Ada nga jak makalipat. Si Kantupay tinangirugi. Naimbag nga aldaw mo, Joan. Ay, Bolats. Naimbag nga bigat mo, mat. Kwa. Saan tabi nga friend ti Facebook niya? Diyan ka mo. Saan sa? Mabaling ka din ngayad ka. Akit mabalin lata Alaman nga ron. Iyad ka ta, i-accept mo to. Sige. Ken, awang ka diti agungit no, iyad ka iti Facebook. Anya tikit mo sa amin. Baka da, agungit nga boyfriend mo. Awan pa iti boyfriend ko. Ha? Ada ko mamakit-kita mo na, kadwak nga boyfriend ko,
Tikit mo sawen. Single ka pa ilahin? Mm. Makadisturbo lang amin iti pa nagbasak deta boyfriend. Aglalo kat ni. Umadanin ti pa nagturpos tayo. Sa bagay, nangrunaking ka. Nalaing kay ti pagadalan. Uray no ag-entertain ka lata, iti anya. Iti agaram king ka. Anya tikit mo sawen. Mabaling ka diti agaram king ka. Yan. Ay, yan. Joan. Sorry. Awan mo't kit diti dakes na. Amangan mo't no da nobyam. Ha? Awan di nobyak. Sigurado ka? Awan di nobyak. Sus, si Kantupay, maawan ng tinobya. Dinto nga, nagaduti, agkursunada king ka nga babae, gaputa, nalain ka nga basketball. Ha? Ikit, karasdakla siguro Agim, awan tinobya kita. Sigurado ka? Awan. Anya, mabalin ti agarim king ka? Uray tadandanin mo tin, di pa nagturpos tayo. Alakit makauray ka makauray ka lakit ti. Makauray agano sa. Basta palubusan agarim king ka, Joan. Talaga? Bulats? Siyak fight ko na, bro. Napasungbat mo ni Joan? Naglaing ka matan. Kunana, sigod ka nun nga crush na. Amo matan, varsity player ko naman. Una yan. Nagpigsan tumot ngayon ti apil di basketball pera kasking ka. Aglalo kat nalaing ka mat. Angin aguri ka man. Inaram mo ka din ni Joan gaputa. Ipatpatig mo isuna? Ha? Una. Kaya nasawan? Awanin di panagayat mo kiniyan yan? Ha? Api nga di ka makasungbat. Oy, madideta bro. Nakirelasyon ka kini Joan nga adda pala marikrik na mga panagayat kiniyan yan? Saan mo't nga basta-basta may kadayjay. Nangruna kat, awan mo't pa iti closure mi nga talaga. Awan mo't pa iti pamaniknik ko. Nga nagasawa nga talagan. Ay na, imbagada lang nga rodin nga da sa balinan. Nga, mapanpay umumyan ijibalay ti lalakin. Ikat kasano nga rod, nagsumli. Ha? Anya? Kasano nga rod no, agsubli ni yan. Ibaga na nga agsubli kayong ka. Kasanon tong pero ni Joan? Diyak mo. Diyak masungbatan tayo ta. Unay ka mo tin bro. Kaasi mo ti Joan. Saan na ka nga inaklon no awan ti marik na nga panagayat keng ka? Sigurado laki di nga masakitan ti riknana. No bilang laing tagsubli ni yan kat aklonib ni yan. Diyak ka mo bro. Diyak ka mo. Basta. When no inaramat mo laing ni Joan, akas panakibutas. Ha? Tapno alisto kang makamove on. Tapno maipakita nga addamit ka relasyon mo. Nga no bilang laing, tama panagnikam nga addan sa bali ni yan. Saan ka nga nakakaasi unay iti imatang na? Gaputa addamit din sa bali nga nang isukatam kinkwana. Diyan ka mo, kaslakas jay. Maditikas na bro. Baka makarma ka. Anya? Nung magkirelasyon ka kin Joan, nang runa itikas kinkwana, nga nasingpet.
Saan lang nga nalapsat? Nung nalaing pa'y iti klase tayo. Sigurado lakit di nga. Masakitan direk nana. Baka mo ditan. Basta, naragsaka. Ngayon naklunak ni Joan. Angem, naragragsak ka manen no agsublinian yan, kasta? Nakado nga sasawin, nakado nga damdamagam. Intagit din, intag klasen. Da kami pa'y ma. Ay, adamot ka duwang bulats. Uwin ma. Naimbang arabiyo, tita. Naimbang arabi imat, balasang ko. Ma, iyam amok kada kayo ni Joan. Joan? Ay, siyak ni Joan, tita. Ay, siyak mo ti mama ni bulats. Sino? Ni Joan, ma. Kaya na yat ko. Kat nasaya at ano kasta, tainyam amom, kadak kami, kanyak. Uwan, ma. Ay, nice meeting you, tita. Nice meeting you to, balasang ko, Joan. Nasingkot magayam, dagiti tadakkel keng ka, bolats? Uwen. Siguro, adun dagiti babae nga niya maamong kadakwada. Ha? Anya? Manumateng na babae ti niya maamong kadatito ken tita. Tilada nga damdamagam, Johan. Hansong bata na ka. Sigurado nga saan lang nga siyak ti babae ngay niyam among kadakwada. Deta nga tipom. Anya nga tipo. Langang pa'y laing kasla babaeron. Siyak, saan mo't agpapada kayo, da kayo nga varsity player. Gaputa ado digiti agcrush ka da kayo nga babae. Gundawayan nyo. Ay, sa baliak saan nakikaskas ta. Ibahin mo ako sa kanila, bulats. Ibahin mo din ako sa kanila. Saan nga gaputa varsity player Ket saan nga gaputa kasi ti image ti basketball player kas kanyak. Kada kayo. Ket kasayak. If I know, ado dagiti makitkitak idin nga kadkadawang nga babae di eskwela. Idi di jay sa balitan. Dandan iti aktor puso na niya. Excited ak. Kin-excited mo da. Papa kin mama. Una, nagruna kat. Agraduar kan sa nga. Cum laude. Sapay ko Sapay ko di mapitutan. San? Sigurado ak daytan. Sikan tupay. Nakalalaing ka. Saan ka lang ang nalaing, Joan? Napintas ka pa Kit orimit si ka. Nalaing ka nga basketball. Gwapo ka pa Ken saan ka mat nga makunamot nga nalaing ka iti eskwela. Siguro may ayamam lang, wino maarmam lang. Siya, saan naarima kaya? Aman lang nga rudeng. Ang mga dapay sa bali nga nobya malaksid kanyak Ha? Awan. Sigurado ka? Well, si Kalaeng ti babae ti biyag ko, Joan. Gapo siguro taamom nga crush ka idi. Iso nga ginundawayan na. Saan?
Talaga nga, nainlabaking ka. Hmm? Uy. Oh. Madanagan na. Ha? Anyat pagdanagam? Amangan no maalam ti kayat mo kanya kun kat. Panawan na ko no, iniisinan na ko. Ha? Saan ang kakajay, Joan? Di ka madanagan. Anyaman ti mapasamak kada taita. Saan to ngagbaliw ti amin? Saan to ngagbaliw ti marikrik na king ka? Ad-ad dapay gidi nga ipatig ka. Sigurado ka? Uwen. Iso nga di ka danag, Joan. Oh, bolats. Joan. Aguri ka. Oh. Siguro adon nga babae ti kinanaig mo dito eh. Ha? Ay, tilad na nga magbagam. Manumat nga babae ti nyawid mo dito. Ti kina amamlatan ha. Awan. Si kapailaan. Ilab da imposible na Saan man? Ure damagam kay ni mama. Nakababain mo nga damagig dahi nga banag. Iso nga rot saan mo damdamagan na. Saan mo panunutin dahitan? No, anyaman tinaglabas ta. Anyaman tinaglabas ko. Anyaman tinaglabas mo. Saan nga nasisita? Tati na patag kat ti agdama. Sa bagay. Iso nga. Saan mo nga panunutin na kita? Ipatpatig ka, Joan. Ipatpatig ka met unay-unay, bolats. Aguri ka. Oh, abi ba na yun? Siguro. Adon ti babae nga naagkam dagiti bibig na. Ha? Unay ka mo. Saan mo nga mapanunutan dagita? Sus, da kay tupay nga varsity player. Siguro, adon, ginasun-gasot siguro. Saan mo nga panunutan tinaglabasin ko nakbut king ka? Ngim aduan niya, aduala. Pudno ti ko nakala. Saan? Saan ba't nga ado? Saan ba't nga isot ado? Saan mo panunutin daytan, Joan? Importante, si kalayan ti agkak ita. Dagiti laing nga bibig ti agkak. Dagiti, naglulok na nga bibig mo. Sigurado yung dayta, bolats. Uwin ko na kumain. Aguri ka. O ape manen. Siguro, ado na barokong ti babae ti naigamam kin naagkam. Unay kamot din sa mga nga panpanunutin da kita na. Kit panpanutik lang mat bakakat no. Bakakat no nakadado kami nga. Shut up. Ha? Anya? Ulitek. Tinasisita. Sikakat sikalain ng ti babae. Itibiyag ko. Anya? Ti babae nga maudi. Nga maagkak dagiti bibig na. Ti babae nga maudi nga magkak. Ti barukong na. Saan lang nga barukong? Papanam. Apit papanam. Bolats. Kinuray dito nagbaitan na kiti lupong. Joan. Daytoyen ti maudi nga agkak. Daytoyen ti maudi nga kuweba nga sirkat.
Daytoyen ti maudi nga karayan nga batukak. Daytoyen ti maudi nga tilapia. Nga kanet. Bolats! 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 Diyos ko. Saan kalagay mo nalaingag basketball bullets? Nalaing ka pigay nga bumatok. Bullets! Kung gusto mo ka di. Uy. Katita. Ang guli ka. Apay. Pag may sayin tandag iti bagita. Amangan mo't no. Deta ka manan. Siguro adu kami nga nakuam. Anya? Ay na. May kami dito. Ay! Bullets! Bullets! Di panunutam, Johan. Sikat di maudin. Sikat di babae nga. Nga agbalin nga katakunay-nay ko iti biyag. Di milatamat may ikat iti panunot ko ang amangan no. Adan to ti sa balik. Shh! Shut up. Ipatpatid ka, Johan. Ipatpatid ka unay-unay. Allah! Po, Diyos ko, biniglamot ngayon si Ricket. Nalaing ka nga talaga. Madi nga minumapakadaam. Tiladan to man nga ibaga mo. Shh, don't worry. Di kanto agbabawi. Di pa nang ipaay mo ti amin-amin mo kanyak, Johan. Sabi ko ikarik ta. Sabi ko matatong palim ti Karin. Bolats. Yeah. Johan. Bolats. Johan. Bolats. Bolats. Bolats! Kablaawang kayo, barok, balasang ko, iti panagturpos iti kolegyo. Agyaman mama. Thank you, tita. Celebraran tayo nga ron, ti panagturpos yun. Kan siyempre, ay kit na nagasat tayo, nagturpos kayo, sakbay nga. Dimakkel ti tiyan mo. Uwin nga ron, ma. Di may mat na igawid din, tita. Ay saan nga problema, dayta? Naragsakakit di at agapuko akton. Kan nakaturpos kayo matla iti panagadalyo. Dayta launa iti pagyamana. Tadi yung binaybayan ti panagadalyo. Sika, Bulats, anak ko, ken Joan. Agyaman tita. Mama ko na. Manipod itarog yamon nga awagan nak iti mama. Wen gaya man niya. Thank you, mama. Ag-celebrar tayo karon. Katnay, mabisinsan day taapukok iti tiyan mo, Joan. Wen nga ron. Mangante ka ron din. Congrats keng ka, babe. Congratulations also, babe. Natungpalan ti arapapta nga makapagturpos iti koleyo. Ket sabi ko tawan ton ti panagduadwam kanyak. Sabi ko ket saan mo ton nga
Saan mo to nga may sawsawang may papanitin naglabas ko. Oh, pwede ka makasao. Mangantakit din. Sika nga talaga. Di mo maikadit ang ugalim nga. Uray no ibaga kasi kalaing tipatpatig ko. Maungkat mong tulat at tinaglapas ko. Para makita Kasano nga ro din na dumakkel ton ti tiyan ko. Anya tiket mo sawen? Baka no dakkel ton ti tiyan ko. Sa anak to nga sexy, hindi pa nagkitam. Mga no, agsapul kan to iti sexy. Shh, tita ka manin. Kit para makita sige. Para makita. Ngimikariking ka. Awanan ti sa bali nga babae nga talyawek no di si kalaen. Oh, apikas la di ka mamati. Para makita nga rod bolats. Oh. Anay ko. Oh, abay. Apo, nagsakit tiyan ko, bolats. Oo, baka aganakan. Siguro, ang sakit-sakit tiyan ko. Agor ka, itaray ka nga rin din iti ospital. Ay na, makaayayo ti apo kog. Ay, kaing ingas mo, bulats. Uwin nga rod ma, kaing ingas mi nga doha kini Joan. Ay na, makaayayo nga talaga. Sika, bulats, anak ko Ma, nakita mo tirigat ni Joan nga nangisikog ken nangipas nga iti anak yaw. Ma, ipamaysam ko man dagiti aginam anak ko. Dahil tamo ti aramidik mama. Alakit sapay kumaa. Ta saan kanto nga mailawan. Anya ti kayo asawon mama. Ay nakit ubing ka pa anak ko. Amangan mait. No ti panunutin yung mama. Kit isukat ko iti sa bali babae iti aginak. Nagbidot kayo. Ngata. Agpada kay lagi ni Joan. Di na kami mababalawan ako siyempre amok mo tinaglabasam. Nakadado dagiti babae nga inyam amom kada kami. Wen ngam nimot laeng Joan ti intong palko, mama, saan ka di? Alakit sapay kumaa. Agurnong kay tungarod. Ta ikalay samto ni Joan. Tapno no adamat bendisyon ni Apo Diyos. Iti panagdinayo, anak ko. Gantapno no. Agbalintumot nga legitimate child ti anak yaw. Uwan mama, di ka madanagan. Kumusta kan, babe? Agpaimbag ka. Agpapigsa ka. Amok no kasano trigat mo nga nagpas ngay iti anak ta. Mabising ka di? Ingkay gatangan. Wano ilutwang ka. Baka amat kayat mula trumwar tapno no. Anya? Baka kayat mula yung ti rumwar mapan kaaging gagatang. Anya tiket mo sawen? Baka amat nadakasin narak mo nga sa baal dito. Dahita ka manan, babe, Joan. Aging ka di itak, dahita pala ti panpanunutan. Aglalo ita, kan anak ko. Siyempre, saan nga mabalin? Ang mga nagsapul kat sa bali. Shhh!
shut up, kulak tumanin. Di ka madanagan. Mati man, agkang ka man. Kunin mo dating asawa ko. Ang mga nuing kay Jay sinait. Anya? Anya nga sinait? Kaya ang mga nuing kasubyanan tay ex mo. Si Kamot. Deta ka manin, agselos ka manin, kadagiti saan mo nga rumbing nga pagselosan. Nabayag nga da ka din na nga sa bali day jayan. Angin apeng nga ron nga di mo pulos maikad dagiti picture yung nga duha, hindi ta Facebook mo. Ay nang imbagak makin katrasunan. Saan nga naskin nga delitik tano delitik digi jay pakakitaan nga papaitak nga biterak. Bebeam kadlata day jayan ken siyempre. Ada i-maintain ko nga image ko iti Facebook at agding-negosyo ak nga ron. Tikit di ibaga makit di pumpay nalipatan day nga ex mo. Deta ka man, agpalain ka kit din. Ala, iyalaan ka iti makan. Oo, baby. Nagragsak ti anak ta. Wen nga rin. Makay ayaw nga kitain. Kaslawan ti marikrik na kabannog ko. Nga agmalmalang nga agtrabaho no kasi nga da kayo nga agina ti madatngak. Amangan kit makisinsin nara kay ti sabali ti ta. Deta ka manen, babe. Nagpay sumot. Siyempre, adak dito'y balay nga agaw awir iti anak ta. Oh, kat sika, adak ka di tarwar. Adak lang mat iti opisina. Sika man. Oh, baby. Oh, nag-cute ka, baby. Sulite konti, mga wir ti anak ta. Alis to ti panahon. Ang mga dumakil to, di nanto kahit yung paubakan niya kon. Baby, ialiston kit diti dumakkel, baby. Taapay mo't kay mo aliston nga dumakkel ti anak ta. Kat syempre, tapno aliston to nga dumakkel, aliston to nga makapagna. Tanong makapagna kanton, baby. Siputam ton tulungam to ni mami nga mangsipot kini daddy. Anya? Siputam to niya, dadim jak masiputan amang sa balit papanan na, amang mapanjay sinait. Deta ka manin, babe. Baby agtulag ta, tundubakil ka, tulungam to ni mami nga mangsipot kini daddy, kat ni daddy kanayon nga mapan maki-basketball. Malpas trabaho, imbes ko mga agawid, mapantupela maki-basketball. Kat syempre, ado de kiti babae nga agbibuyaken kwa na. Baby Si Kamot. Amomot ka deta basketball ka, kinahiligak idi pelaeng. Maawatak mo't kidi babe. Kan may isa, deta pa iti pangalalak ti customer ko, dati printing business ko. Business tayo. Isungarod nga ado digiti nagpaaramid iti jersey. Gaputa, ado digiti amok nga basketball. Baby naglaing nga agrason ni daddy. Aywan gayang babe. Masapak to nga rumor into no parbangon. Ha? Pakit Domingo no bikat. Kwa. Ina kami sumurot kada Mang JC. Ni Mang JC? Wen. Apay papalan yun ti parbangon. In kami maki-eco ride. Jak pa kami napansin mo kada kwada. Amo mat ka grupok ida iti riders. Sigurado ka papanan nyo ka di. Ijay karingking, kami di Solsona. Kami ag-tree planting. Solsona? Karingking, ano sinait papanam? Anteta ka manan. Sinait man di pagbagamon.
kasano nga jak panunutin deta? Ket iso kanumat ti babae nga sinangsangitam. Sakbay kanyak, sakbay nga naging data. Iso pa iti nagbarbarte kam idi. Saan ka di nagpaiso? Unay kamutin. Makatiman. Sinait kid di ati papanan nyo. Pagpambar mo lang ni Manong JC. Saan? Talaga, asaman. Uri pakasarita kin ka di Presidente mi. Naipakadak pa yun ka ni area manager. Good. Kaya't kumot ang ipakita nga suportadok ti grupo. Diyak kahit nga paayon ni da. Kita ni best friend ko nga Vincent. Napansin mursurot ti Raidsen, siyaklat sa anin. Sa akla ka numapan no basketball, kay no meeting. Ang no ride sa anak ka numapan. Iso nga palubusan ako na. Uray tawagam ni Manong JC. Tawagam ni Mang JC. Sigurado lang ang saan nga sinait ti papanan nyo Saan? Ije ka ringking ti papanan mi. Kasi niyong aging kadagito nga panawen. Kasjay palahing ti ugali ti asawa. Nupay namin adokon nga impanek-neken kuana. Nga isukit isulaing ti babae iti kaunggak, iti pusok, iti biyag ko. Kasi niyong uray anyat araramidek nga panangipanekneken kuana nga nagbaliwakon. Anya tiket ko sa uwan. Awanin ti sabali nga babae nga taliyawak wenno awanin ti sabali nga pansinik nga babae no din laeng ni Joan. Impamaysakon ti trabaho iti aldaw, ti negosyo, ken ti pamilya. Kurang nalaengan ti panagkalay sami, gaputa saan pa nga umdas ti urnong ko. Kasano nga ta nga maikat ni Joan day ta nga ugali na kasinyo nga numanen no sumro isuna ket makalkal na tinaglabas ko. Amangan ket no day tanto ti pagtaudan ti di mi pagkinaawatan. Amangan no kumaro day ta ket amangan no isunto ti pagapaan mi, pagririan mi, aging nga isuntot pa kadadaelan ti langen-langen mi nga agasawa. Iso nga nagtakli na kiti programam kasinyong amangan no adda makaitid ti balakad kanyak. Tapno once and for all isarden ko man ni Joan dayta nga ugali na, nga aramid na. Tasyak inkarikon iti bagik, inkarik iti asawak, inkarik iti apo Diyos nga nilaengen Joan, ti babae iti biyag ko. Dayta nga rod, ti pakabuklan, ti pakasaritaan, ti parikot ko kasinyong, nga iti na minsan, ni Joan nga nagbalin nga panakipbutas ko laeng, kalpasan nga napaayak, iti sigud ko nga ayat. Ket isugayam ni gayam Joan tinaikari nga impaay ni Apo Diyos para kanya. Sapay ko ada napidot yung adal ken na liwliwa iti daytoy nga pakasarita kasinyong pasensya ka no medyo atidog ken agyamanak kadigiti makaitid ti balakad ken agyamanak ken kakasin ti anos mo nga nagdengeg ti panangistoryak ti patas ko ken ti panangidramam panangted mo't biag ket more power to your program ket sabi ko matado pa iti matulungan yu akas kanyak agproblema. Tuyagyaman na pagayam mo, Bolats, Itilawag City. Wow, saludo aking ka, Bolats, kasin, ti panangimang pamaysamon, iti pamilyam, nga saan mon nga
talyawin tinaglabas when asin naman na babae di taglawlaw. Ta syempre, kas nako namin dito yung surat mo, may isa ka nga varsity player idi, nga nalaing ka nga basketball, aging gaita, ket ingkag basketball. Saan nga talaga nga maliklikan nga adda dagiti agraem king ka nga babalasang, babae, ure pekit dagiti babaket, ang mahilig itigas kasking ka. Angem, sabi ko tamatungpal mo ti karim iti asawam, nga awanton ti sabali no di isulaen. Ayan. Good job. Congrats. Ken, saludo aking ka. Sapay ko agnanayon deta ken tila may baga ken ka nupudno man deta nga loyal ka iti asawam, talagang stick to one ka, tila maibagak daytoy lang tandaanam. Welcome to the club. Yan. Ay, apo ayo. Alright, thank you so much, Matt. Kadigiti naruwe nga nagbuya.